balik Lay pi baro ki nong kersan ki bala ju kersan yang nak kepor kudu i marang ba bat iba te ni don nang ne ban pentip sapi ba mentangi la sedang ban ringdor ya kene ka film kajuk riton ane kajuk patup boy tip ya kajuk patut ni la dem pas ni sinong ban kajuk sama ju te mentangi la sedang ban ringdor ban ya kene ka kajuk patup hoi kumba kapor hi ka kelah kajuk patuan kalong takawai kerkom te kajuk patu kalong pat takawai hi kerkom ban ringdur lane ya ka story ju nga kerpat nabi pai pa baro laju syan ya ka patuan ni kisi beradab dengan kerpat ru kersan yang saisin pat wan pan aji kersan undang ila pelaj ko biju sinema ya kan ni film kajuk patu bat ngadon ruah ne ban pentip sapi ba ya ka jengruai jong kan ka film kajuk ani ka musik video in saris hapo channel YouTube ka arthau tarik jong yu panai manakom saya pej unda ka taksi materi si musik video ka ladai saya pej hi hapo ka channel YouTube Nagliar kilongan peruta berterukan yos yoyana Syabapi